Semania na Peter Karaja agituma thabari ya kuma gwake muciĩ nginyagia haria arutagira wira tauni-inĩ ya Elbagon. Ũndũ ũrĩa nĩ wa kũgegania makĩria kuona ũrĩa erutanagĩria ta gaturu hĩndĩ ya mahanda ona thengia gũkorwo na wathe wa mwĩrĩ. Kuma muciĩ gwake tũrarũgamĩra tauni-inĩ ya Elbagon na ĩno nĩ workshop ĩrĩa atumagĩra indo ciake cia mbaũ na kuona ũboco wake wa o mũthenya. Karaja nĩ ũmwe wa arĩa metĩkĩtitio naguo nĩ ithayo gũkorwo akĩruta wĩra o mũthenya ũrĩa ũmũheaga ũboco wake ona thengia gũkorwo na wathe wa atĩ ndangĩhota kwĩhanda ta andũ arĩa angĩ, wathe ũrĩa ũtũmaga ahũthĩre moko na magũrũ hĩndĩ ĩrĩa aratuma thabarĩ. Hapa ni pahali ya mlima na mabonde na pahali pengine utafika pahali iko matope mingi sana wakati kumenyesha. Kuteremka kwa hiyo matope na mikono na miguu inakuwaga ni kazi mzito sana. Hiyo ndio mashida ile nakuwaga nayo wakati mimi nafika kazini. Kuringana na Karaja, augete wira wake ukoretwo niguo kuria na kunywa kuri ciana ciake kenda. Hii kazi yangu nimeanza mwaka 1984. Na toka wakati huo mpaka sasa ni kama miaka 33 imepita. Na imenisaidia kwa sababu imeweza kulea hiyo watoto wangu. Wengine wamesoma na wengine wamemaliza. Wako university na wengine college na bado wako hata secondary wanaendelea. Na sijapata msaada mwingine kutoka pale fulani. Na tondu mageria no mo mahota, Karaja nĩ akoretwo agithomera kothi ngite kumuteithia, ũndũ ũrĩa wamugucĩrĩirie na akĩingĩra biacara ya gũthondeka indo cia mbaũ. Mwaka wa 1917 nilikuwa na shona mauzi ya kamba ya manyoya ya kondoo. Hiyo nikaona haiendelei vizuri. Nikawacha nikaingia kazi ya viatu kidogo kama mwaka mbili. Nikawacha nikaingia biashara ya nguo, nikaona haiendelei. Mwaka wa 1984 ndio nikaingia kazi ya ufundi. Na tondu kwiragwo gutire kiega kiumaga hega, hihi ni mathina marĩkũ akoretwo agitungana namo wĩra-inĩ wake? Huwa sagine kumenyesha, sagine njia ni mbaya, lakini lazima nipige kazi. Ya pili, hii kazi kwa sasa inakuwa ngumu sababu wakati mimi napiga rada, wakati na tengeneza mabao huwa ni mzito, na njia tena ya kubeba bao inakuwa ni mzito. Tena hata bao kupatikana bado ni zito. Lakini kama ningepata wadhamini kidogo tu hata akinisaidia hata karada kidogo hivi ya stima, naona kazi yangu inaweza kuendelea vizuri sana. Kuringana na John Jomo, ũrĩa nĩ mũruti wake wa wĩra, augete aheirwo mwĩhoko ni Karaja kuona arokaga wĩra-inĩ wake o mũthenya na ũrĩa ekĩragĩra kĩyo wĩra-inĩ ũcio. Siku moja nilikuwa nimevunjika mguu na nilikuwa natembea na miti. Nikamkuta Bwana Peter Kanja mahali alikuwa anajengea vitu. Mimi nilipomwangalia na nilikuwa nimevunjika, akanipa changamoto sana na nikataka kujua vile yeye hufanya kazi. Ngiribotera Kameme TV, Getwo Wanjikũ wa Waweru.